Hello guys, Hi, pa bliye, abonye anseman avek chanel lan, like ti videyo si nou remel. Je teman pral montre nou koman pou nou fe yon ti French toast. Nou e deja tout sa ke mwen ajoute, la mwen pati anseman avek kanel lan. Mwen patli, den mwen fri yon ti beur, anseman avek yon ti kanel pou lka gen bon kou. E yon bon ti sant, la mwen ajoute pen nan beur lan. Mwen kite li pou yon ti tan, kelke seconde pa trop, den mwen retirel, e puis mwen kite yon lot beur ankor, mwen repase yon lot tranche pen nan let la ankor, mwen repase li ankor, kounya mwen ap fri hot dog lan, nan air fryer, deep fryer, tout jan nou te kapab rele lan, sa depan de ou. E puis kounye la, mwen mette jele nan pen yan, sa depan de ki saveur ke ou bezwen yan. Mwen se sa ke mte chwazi. Mwen mette fig, ou ka mette nepot lot sov, ou ka mette mamba. Et puis voilà, le goût de ça. Voilà, pa bliye pataje ti videyo. So remel kite yon like sa chanel la.